Ginanawan, dakmanan, kastoy na lang nga kanayon. Nauma ako nunay meten ti kastoy. Napudno akmet nga agayat, no ibati dakas lakimat. Anya nga ti madiyu kanyak, agdigdig usak met na binigad. Imbag pa ijay, magsaysay, palasang ti umasidig. Nagadupay, pagpiliam, nakutong weno na lukmig. Awan bibiyang, dati hitsuram, lakay kaman. Weno na godgod, basta ada kwartam. Sikati kaguguwapan in the world. Naumanti pusok, kanayon nga masugatan. Maming 50 nga binastedak, di balasang intayo lata ni Jai Bagyo. Isaganam takwartam, 150 lang ti puhunan. Agpiligan ti kurso nadam. Imbag pa ijay, magsaysay, balasang ti umasidig. Nagadopay, pagpiliam, nakutong weno na lukmig. Awan bibiyang, dati hitsuram, lagay kaman. Weno na godgod, basta da kwartam. Sikati kaguguwapan in the world. Mapalabas ti dua nga aldaw, ay napadliag pa check up tan ni Dr. Chong. Ti solusyonan, ti ukel-ukel nga agnanana. Imbag pa ijay, magsaysay, balasang ti umasidig. Nagadupay, pagpiliam, nakutong weno na lukmig. Awan bibiyang, dati hitsuram, lakay kaman. Weno na godgod, basta da kwartam. Sikati kaguguwapan in the world. Imbag pa ijay, magsaysay, balasang ti umasidig. Nagadopay, pagpiliam, nakutong weno na lukmig. Awan bibiyang, dati hitsuram, lagay kaman. Weno na godgod, basta da kwartam. Sikati kaguguwapan in the world. Basta da kwartam, nga pang-antibiotic kapan taag magsaysay manin.